megalayapost.news. Manlong kita ke bapik ngor nak jingwan rung be anyu ki beri bana syabar khamtam kumbalong hadu menta ka surkar asam kalakan ran napang ki beri bon sa be anya ke jela tebante lakam nak jingwan rung ki beri bana syabar hapo karaj marwen nak yang usim jo karaj marwen menta kasing ula pelong nak jingilang ka berpang haga bala sim menta nadu gino ilam snong kirang ba snong kirurang ba kentubru nak police department mana kan kasing ladon rang kadru UMLA ka jirang uba ses nusutun banekren ne ther halor kita gilat gelenti kumno baneda nak jingwan rung be anjong ki ki bana syabar hakisnong ki tahu bahap mapo karai marwen dahagan ke sina kaliang UMLA ru kumu nomik mat jongga jarang konstitusi ulakot lewere barok ki paiba kinong ilam snong iseng balang bat kui kuai bekindon kata ki trelang khamtam ki babun tili snong ki don hasenda bat kasam tena kaliang jong UMLA ulakan tu ki bekinlong papingor knang bakino kino ki ki bana bar kinomyo banonrung sakisnong ki tahu lan hau put usam bahap apo karai marwen bat hak jarang konstitusi barokwe Dewan nang hagenega step laduk mana bandon ni kena jing beliau jengmut lang dekat bat I baim dekat bat ke police department nak kementa ban ai ka awareness lane ya ka jipin syai syaki nong song snong baro kamtam hagi bidai bat ka jing song sup song san ka jing song sup song snai bat kumno ba ngintip ru ba hak bidai bat rukom penyai ya ki riti gitu stur haki snong githau ringkat bat ka office jong ka hima melim nang ta ringkat bat office jong I baim jong ka raj marwet ibidon lang hakane ka office dekam keduki dia nak kalian jungaru hadian bai baim ilakwat layanga banedon hakane ka step daga jing sokia bat kajing kwa kum nong mik matru kade kebenta kajunga bandon lang naman ngasutu ba ka raj marwet hibro kawai ngidon haka border bat ka Assam te khamtam kane ka meeting ka ba ipaim ikhot mantahi ka e ka bangayo bane share bane kren lang bane paim kalong ba ngidon ya ka jing khuslai hindiat bat ya kajing sos ir na hadin ba na kalian ka sokar Assam kala bu ya kene ka eviction drive haki ya ki illegal settlers ki badon ha kate ka hapo Assam bat na kalian paim bat ngang layo bani kren ban khot ya ki rangwa snong baro ban pinsngau shaki kenang ba kirang basnong baro kinlong alert kirang basnong kini ki baklaim tam nama pitip kamha mapi hakisnong kitau ka wei pakwe ketlieng pitip bat hakisnong kitau pitip mapi mano badon mano baim mano basa te ngalayo sngo kiladon kirang basnong kibala ai jingmut kibala keren bat kalong ka sultanat bat bakaba shongnong rim ya kejing ai jingmut kejungki nilai sungai orang basnong juk amjok ilai jengmut ba ki illegal settlers kilapan wan hakan ogono kelenti laban long dakaba ki kinwan ban songka kilapan pet ya ki longgien ki baduk ban sim ban songka hadin sawan buhai sawan lang daki wepat lane kilapan wan kum kinong songwai meeting te lada kum kirang basnong lada ba hinailat bakinwan kum kinong songwai kat sodon kajingma ke bakhau ya karat marwet libro koi iki mahari baro ya kikur baro ba pidai banlong ki bahusia namar ba lada ba ngimla bante lakam hakane ka por ka bamenta khamtam naying national tangim la bante la kam hak de ke por ke pementa kanon ke jingma ke bakrau ya isnong thau ke badon haboro kuwe karai magwet te ke jingkan pat ke jonga kumunong mikmat kumu Emily ngada banjur ya pi nado ipaim nangta inong penyat snong baro ba hinlong ki ba simkia bat ki ba penyor
Kanu ka jingi ke jongpi. Lapidon kanu ke jing atatin. Bayim idon ke information ke police department kadon hideman ai ke information la ne ke jing petip ke deploy. Kenang ba nginla bante la kam. Tenak liang usimru akan kasi lapan syai bakajing tu bung sanni balakot ikan jelang ikan lam sinong ki polis rangkat kajing donu amle kalong ban sim ya kata kajing terlang na ka banta ban khanglat ne ban sim ya kita gilat jing da ba kino ki brig wan nabar kinom de ban yorung sya ki sinong ki thau te mata kasi kadon jing lang jing do lang mujeng bencor apden polis department bat ki zabasnong bat ka zabarai apa karena yang berhalor di dalam MLA benar-benar berjungi MLA jilang. Te kapang ni ke jilang walau tersi kalau ba manusia berpikir halor gitu ki beliau juga biang kot Islam juga sampai asam mendatang sen PDI media maka asam ka be ini ki jait Bangladeshi bang biang kot Islam. Te ni shifting kum hakine ki kumni ki nompe sa kene karai te kisnong ru wat MLA jungi ru mun ka jirang ru so kya ba kene kam te kulit tu tlang daw nge longa joint venture mutasi te bania trilang te manusia ban pikir kamdam makne ka rai jungi bon ko kaput per ko bar jelang kamdam ka jelasam te na daw ngi dam kene ka shifting ba ko bon tu ko kene ka rai ka hima ka jungi te kejuran tu kini kibri kenalan pun kiko don ki wantri haki restaurant haki wine shop nane haki petrol pump ne haki dukan dukan ayu kater unta don ki wawan rap haki parmau don wawan song wai te don pat bam don lap bam don nanti shwe ki yo se yo pois que chocar semana que com que dinheiro te na kata ini hapuser ba te ina le kata program awareness nasi bani kai ke besong te bang kitiwi kini BDP membaru bagi usia bagi cek di kot slide ki bri bandung kamai harus nak tahu bang don kano ke jingura te ina bu kane ka awareness program ndak sing ani ka balai knap ka balai baik nak na awareness program te kira besong ki ba ngiat pikir ba kena play ba kena kam te ngiru om tang ni kira macam ni dan lada yang hampir siar yang pek ba juru ndai macam apa ni play te ngiru ni hampir siar yang pek bila kam ram jong nama kena kamtam kena karai juni le kalau ke basukle mana dong ni hap pikir ba compare bat ki cakap honest juni matasi kami masih sohi humility kata. Megalayapost.news